turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yongeye kuduha uyu mugoroba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka nanjye mbakire nkuko umuyobozi wa gahunda yabakiriye. Ndabakiriye mwebwe mwese abanyetorero, murakaze, mwagize neza guterana uyu mugoroba. Imana ibaha umugisha, ubu ni ubutwari bukomeye. Ndabizi ko uyu munsi mwakoze byinshi, ariko mu bikomeye mukoze gusumba ibyo mwakoze uyu munsi mu bijyanye no mu mwuka ni ukuza hano. Twiriwe mu mirimo yindi, mwiriwe mukora iby'ubuzima busanzwe, ariko nanone tibyabakundiye ko mudashobora kuza. Kubera iyo mpamvu nanjye ndabakiriye kandi ndabishimiye ko dusangira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Nicyo gituma kenshi iyo nagiye kuvuga ubutumwa nko ku cyumweru nkagira nk'ibyumweru bibiri, abantu benshi, mvuze benshi ariko si bake wenda, bakunda kumbwira ngo ntibamperuka kubera kudaterana mu mibyizi. Ubu ku cyumweru ntahabaye, umuntu yagira ngo none ngize iminsi. Ariko ndibaza ko wenda abantu baza bamenya ko nagiye kubera ko tuba tubana igihe kinini cyane. Ibyo nari mbivugiye kubera ko umuntu udaterana mu mibyizi akaza ku cyumweru ni byiza rwose, ariko nyine haba hariho agahaza. Ngira ngo no mu kindi cyumweru we kuza kubana natwe rwose uri umugisha n'abandi bose. Paye kazi uyu mwana nabonye wavuye ku ishuri agahita azana na uniform, wakoze cyane pe. Iki ni kimwe kikwereka ikintu kiri mu muntu. Umwana w'umukobwa wenda aba yavuze ati nta mwenda afite wa uniform sinizana, wanshimishije cyane. Wankozeho kabisa. Ijambo tuba tuvuga ngo gukorwaho n'Imana, nanjye wankozeho. Natwaye umwanya mbaye nkureba, ndeba uburyo uririmba, noneho nibaza abandi bana bose baza basohoka amashuri. Ubundi buriya muzamubona, sinzi mu mvugo yacu y'ikinyarwanda, destin ni ukuvuga ngo icyo Imana yageneye umuntu, aho Imana yakugeneye, buriya tubaho tutahazi. Bibiliya iravuga ngo dusa n'abakabakaba, dusa tugenda dukabakaba, tukaruha tugakora aho Imana yagenye ko tugomba kuba. Hari igihe ushobora kwishakira ikintu ukavuga uti nanjye nize ndazi ko n'umunsi n'umwe ngeze kuri segondere maze kumenya ubwenge, ntabwo nigeze nja ku ishuri ngo ndiko ndiga ngo nzoba umushumba. Ntabwo nigeze mbitekereza no kubirota ngo ndote bene uko umuntu azarota ngo ndote no umupastori. Gute? Destin. Buriya ntazareka kugera aho Imana ishaka ko agera yamugeneye, ngubwo azava ku ishuri akaza kuririmba. Wakoze Imana iguheze umugisha, wagize neza. Nari ndinzeho kubera ko byanshimishije cyane. Paye kaze n'abadukurikira ku murongo ikoranabuhanga, namwe tubahaye kaze, turabishimiye. Imana ibaheze umugisha kubw'uyu mwanya mwiza muba mwanatanze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, dukomereze aho twari turi. Twarimo twiga gukorwaho n'Imana, noneho ikaduhesha kuyitangira. Gutanga ni ugukorwaho n'Imana.
n'imbaraga z'ubumana zazidukoraho bigatuma dutanga. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16 ndasoma, na Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 17 ndasoma iyo mirongo. Ibiza gukurikira baragenda bamfasha. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yakobo Yohana 3:16, Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 17. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imico udahinduka cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru. Gutanga ni ibintu biva kwa Data wo mu ijuru. Twarimo tuganira Imana hari ibintu yashize muri twe biza bidutera gutanga. Iyo bitaturimo ntibishoboka ntibikunda. Nicyo gihe abantu baza bavuga ngo uriya muntu azakomeza, abandi bakavuga ngo agira akagugu, gira umutima ukomeye. Nubwo hariho abantu bamwe nubwo wotera haleluya 17 mukaririmba mugatega amaboko mugapfukama ndiyotanga. Nubwo wogenda ukaja kumuririra ukamubwira uti ndagowe meze gutyo ugasobanura ntiyukumva. Kubera iki? Kubera ibi bintu twayi tuganira bidutera gutanga iyo bitamurimo. Kandi twavuganye ko mu buzima isomo rikomeye mu masomo agoye ni ugutanga. Kuko gutanga biva mu butunzi umuntu afite. Iyo tuvuga gutanga si ugusenga ngo uvuge ingoma, gutanga bundi ni ukwikuraho ikintu. N'ibintu naratanga Bibiliya iravuga ngo ntawokorera abami babiri. Ntawokorera abami babiri, ngo Imana n'ubutunzi n'amafaranga. Kuri ya mafaranga ubutunzi imbere y'Imana ni umwami. Kuko amafaranga cyangwa se ubutunzi buza butegeka umuntu. Iyo umuntu abonye amafaranga gusa akwiriye ahindura restaurant. Ikizokubwira ko ifaranga zahindutse ntiyorira aho yari asanzwe arira. Ico ni kimwe. Haba no kwiyogoshesha salo azamahindura salo. Ico cyose automatique ikintu cyo gusubira gutekereza. Ikindi buriya iyo mwumva bavuga ngo kujanisha ni ifaranga. Nta bundi uzujanisha adashoboye. Wajanisha gute? Buriya kuja muri salo ukavuga ngo bakugire gutya nuku ni faranga zitahari warekera kurya usanzwe bimeze. Uri kuragira ngo niki wabura 5 byo kurya wamara ukabona 5 byo kujana muri salo. Ubura 5 ukaja muri salo bogoshera ibihumbi 5. Hari wahandi bogoshera n'ibihumbi 20 mu mutwe uyu musatsi uyu 20. Abandi bari kuri 500 ndago hariho na 300 harahari naho. Ariko kubera ubushobozi urajya 300 ufite ifaranga wabura uzishira jamo kuri 20 ifaranga. Kandi nizo zazi kujana zazi kugira ngo je hari. Nigeze kubona mu Burundi abantu hari umuntu wari ufite ikirumbwe ngo arangiza agwa ku ifaranga agwa kunza habo. Noneho akabwira umuntu ibyo ni ibintu byabaye. Akabwira umuntu ngo utege umusaya ngo kubite ndagukubita ikofi rimwe nimara ndaguha ibihumbi 100. Utazi ko wopfa
kugukubita ikofi mu gutwi bidatwara iminota 3, umunota umwe bakaguha 100 bitwaye iki? Faranga. Faranga. Kuribonye mugiye muri magaze ukagura tisi 10,000, undi akagura 45,000, ni faranga. Abiguze kubera ubushobozi, adafite ubushobozi ntiyokigura. Twavuganye ko intambwe ya mbere ituma dutanga, bisingiye kubisobanura, twaravuze ngo ni kamere y'Imana itubamo. Icya kabiri tuvuga kwigishwa, umuntu arabyigishwa kiga akaruha akagera ku rwego rwo kumenya akamaro ko gutanga agatanga. Icya gatatu twavuze urukundo dukunda Imana. Kubera urukundo dukunda Imana nicyo gituma dutanga amaturo, nicyo gituma dutanga icyacumi, nicyo gituma dufasha abakene, nicyo gituma dufasha abagowe, nicyo gituma urukundo. Apana kuvuga ngo nitegeko, ngo baravuga ngo nta tegeko na rimwe. Urukundo dukunda Imana nirwo ruzaduhesha gutanga, none ejo ugasubira ugatanga hatabaye urukundo rw'Imana rukurimo ntawo yatanga. Tugende ku kintu cya gatanu. Buriya kurya, hari ikidutera kurya. Nshatse kubereka ko buri kintu cyose kigira ikigitera kurya. Guza guterwa na apeti. Iyo udafite apeti ntiworya. Uzorebe niba hariho abantu bamwe usanga akarinda asaza akavuga ati njye sindarwara ngo nje mu bitaro, kandi sindarwara ngo nanirwe kurya. Uwo ngo aba yaragira n'Imana yo mu ijuru baramugiriye neza. Ariko uzarebe igihe urwaye haba nubwo bozana ibyo kurya bisa gute, bimeze gute, kubera ko kirya kiza kidutera kurya kitakuri mu ntibikunda. Ikintu cya gatanu kize gituma dutanga, dufasha abantu, dutanga mu nzu y'Imana, ni imbuto y'ubuntu itubamo. Imbuto y'ubuntu, ndasobanurira ijambo imbuto y'ubuntu. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni ugukururwa n'ineza kugira ngo ufashe ukeneye gufashwa. Ubuntu ni ugukururwa n'ineza. N'ineza iba mu muntu ikagukurura. Nageze hano mu gatondo, narinje hano nshike aba bahungu baha bose bari nk'abatandatu. Nuko baza bantegera hari batukuhayibona twaburaye, bari nk'abatandatu. Bati kandi warimutse wagize nabi. Nterega naho nagiye. Bataho bati ntituva. Baranzunguruka bati ntituva rwose, ntushobora gutera intambwe utaduhaye ngo turye. Ubuntu ni ineza iba mu muntu izi gukwega, ititaye ku muntu arinde, itareba ko umuntu mufitanye amasano. Noneho abantu bari kubakora hariya bama bahagarara. Twatwaye umwanya mbaye nababwe, ndabwa njyewe ngenza mbaha amafaranga, ariko icyo tuzadusezerana cyo kuza gusenga ntimuzamuza. Babira ati ariko twaraje, ndi mwaje ninde wo bakiriye. Nuko tugiye impaka abantu baraho ngo marenzana amafaranga. Urumva ko bari abantu benshi, bari batandatu. Sinari kubaha 500, sinari kubaha 2,000, ntibyari kubakwira. Nuko nkora mu mfuko nyine nzana ifaranga. Ninde mukuru uza kugabana n'abandi ubafasha? Barambwira. Ndababwira ngo ndayabahaye, mukabona mutaje gusenga ku cyumweru mutaza gusenga, tuzoza turamukanya. Ibyo kuramukanya byo nta kibazo. Hakazogira umuntu usubira kwikoroza ngo ifaranga nta kintu kizonkwega se. Nta turumvikanye bati rwose ku cyumweru tuzoza. Noneho kurya mureke mbabwira abantu batagira ubuntu.
azayima umuntu yamara akamutuka ngo pfu, mukunda gusaba, ugeze kumwima ntacu umuhaye, ugize no kumubwira ngo bakunda gusaba, wakwicecekeye ko nta neza yagukuruye kugira ngo ugire icyo umuha, wacecetse. Ineza ndi woyicarira nibiza bikunda, umuntu ufite imbuto y'ubuntu muri we, niyo adafashije umuntu azagenda hayumva babaye akavuga atari kuri ya muntu yatanansaba, akumva agahinda, akaza yuba niwe azagenda agasenga Imana atari ko Mana wagize ikintu mba abantu niba kaza bansaba ngo muri cyumba, kubera iki? Afite imbuto y'ubuntu n'ineza izikwega umuntu. Reka dusome mu Migani. Imigani ni igice cya 19 n'umurongo wa 22. Migani 9:22. Nta muntu ufite mikrofone ngo asome. Imigani 19:22. Aravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Ineza y'umuntu nizimutera gukundwa. Kandi umukene aruta umunyabinyoma. Amena. Kandi umukene aruta umunyabinyoma. Ariko reka nigarukire kuri aka karongo havuga ngo ineza y'umuntu nizimutera gukundwa. Sema amen. Niko bimeze iyo abantu buriya iyo umuntu akora cyane agakora cyane ukanamuvuga ukanamutaka biza bikomeretsa abantu, biza bibabaza abantu bamwe, kandi wumve nawe kubera iki bamukunze ineza ye. Umuntu umwe yigeze hano yigeze kumbwira ngo tujye Kigali turagenda ngo dushike, agura amashati 4 y'ibihumbi 25 arambwira ati mushumba agenda wambare. None ko uwo mukunze nubangize nabi, ineza ye ndinkuruye uko ineza ye ndinkuruye biroroshe, si automatic biroroshe. Reka mbereke, ufasha abantu babiri bakaza mu gitondo ukaba warabagiriye neza, umuntu umwe akaza mu gitondo akabwira atari ko ndagushimiye, uri umuntu mwiza by'ukuri, wankuye ahantu kandi Imana iguha umugisha, yamara akaguha amaboko, cyangwa yashaka avuga ati dupfukame dusenge dushima Imana, mugapfukama mugasenga. Okay, bwaca irya neza wohenetse abantu babiri, undi akaza na envelope y'ibihumbi 100, ntasenge ntatere haleluya, akavuga ati warakoze ngaka ka envelope. Hagati y'aba bantu babiri ko murabona byogenda gute? Suwa ka envelope eko ni gitangaza n'ukuri kw'Imana. Reka mbereke icyo ni ibintu, ariko nawe urabizi abaguhaye baba ku mutima, abagize icyo bakora uzubatekereza, kubera ko bakunda ni neza. Imbuto y'ubuntu ni neza zidukwega. Sema amen. Cyakabiri, ubuntu ni igikorwa umuntu akora cyo gushimisha ubabaye. Ubuntu ni igikorwa umuntu akora cyo gushimisha umuntu ubabaye, umuntu umerewe nabi. Buriya abasaza bageze baca umugani ngo ugaburira uhaza ngo ugaburira uhaga ngo bararwana. Ugiye kugaburira umuntu waze mworwana, umuntu imbishigeza aha. Mushize nari kumvugana n'umumama umwe kandi abizi ko ari buze gukurikirana nyine nta kundi. Yambwira umuntu wamugiriye neza, yari umumama w'umupfakazi. Umupapa umwe yigeze kumusanga agiye kwa muganga yananiwe, aramufasha
yananiwe no kwambuka uruzi aramwambutsa ngo amare aramujyana no kwa muganga ngo ashikati muzamuvure nzishura, asiga atanze n'amafaranga yo kuzoza amugaburira. Ngo aze kuva mu bitaro arasubira hitaza aza kumukura mu bitaro aramujyana mugeza mu rugo ngo ashikamuha n'amafaranga. Noneho arakabika. Ni igikorwa, ubuntu ni igikorwa umuntu azakorera umuntu babaye, yamakabika. Aratura ngo bucagirirwa ubuntu aje hanze. Ngo amare kuja hanze arakibuka. Ariko umwana we w'imfura nawe arabibona, yari muto ariko arabibona. None ngo buce mama we aramubwira ati twibuke wa muntu, ati tumwibuke. Bafashe amafaranga. Noneho avuganye n'urya muntu ashaka kuyaha, kubera yuko yari umukire. Ko muri icyo nshaka kuvuga, ubuntu ni igikorwa umuntu azakorera umuntu babaye. Iyo ugikoreye utababaye ntazamenye icyo wakoze. Noneho aramuhamagara aramubwira ati, aramwibutsa ibyo yamukoreye, aramatarika nje simba nibuka nibyo wankoreye, nibyo nagukoreye. Urumva nyine yari afite ubushobozi, ndi byari ibintu byaremeye kuba bikorewe, ariko we yumvaga byoroshe. Noneho aramubwira ati ndashaka kwitura ineza. Aramwatoya, aya byihorere wewe, njewe ndakiza, ureba abandi ufasha ariko njewe undeke. Aramubwira ati njewe ni wewe ndayaguha, nawe uyafasha abo ngabo ushaka ko yafasha, ariko ndashaka gukora nyine. Ati turabigendamo impaka, araruha aremera. Yari ko ahutababaye. Iyo yacisha nkandi hantu uko sizo mpaka ziba zarabaye. Buriya rero igikorwa cyo gutanga, iyo ugikoreye umuntu babaye arabibika, arabisirikana. Kandi ubuntu ni ikintu cyantangaje, ni ikintu kigira amaso. Buriya umunyabuntu mwokwicarana gutya, mwokwicarana gutya agahita amenya umuntu, akamenya ngo uyu muntu aza yambara ishati imwe gusa niyo azaza hano mu rusengero, kubera ubuntu agira azacuranganye. Abantu batagira ubuntu ntibagira uwo mwanya. Hayi umwanya wo kwita kundi muntu amwiteho, hanyuma agire gute tabi muri mu mutima wiwe. Sibyo nageze mbabwira. Buriya kubera ko twageze tuja ku ishuri, twageze tugenda tugaca ahantu twacaga, twari tumaze kumenya inzu y'abanyabuntu. Mukama mumenya muti ko twaraye tugenda, twageze tubyuka nka saa 10, tukagenda nka saa 2 gutya tukaba tugeze ahantu, tukaba tumenya ngo twinjire muri. Kubera iki? Uburyo batwakiraga n'uburyo ukashika mu nzu ukabona umumama ari akavuga ngo se bana ngo mwaraye, tukavuga iyo twaraye, ngo mwaje geke saa 10, ngo n'ubu muracama ngo ariko se ngo mwaraye Rwantambi nimumenya icyo Kinyarwanda, ngo mwaraye Rwantambi. Akamagira gutya, hakabundi babaza ngo se mwaraye, mukavuga ngo ariko hari hakirikare ngo mwari gukomeza ngo mukaza gufunguza iri imbere. Wumva umuntu ukubwiye ngo mwari gukomeza mukaja gufungura hari imbere, muveyo timuntu mwinjiramo. Nta buntu bw'Imana bumurimo. Ese ko birumvikana? Kubera yuko nta buntu bumurimo, iwe ndababajwe saa 10 twabyutse n'ikime cyo mu gitondo, nta muhandaga wari uhari, twakubisikime amaguru avuga ngo avuga ataba bana ngo tukomeze tuje imbere ngo tse gufunguza imbere. Hato iyo nguyu ntaco twohabona, turebe indi nzu twinjiramo. Ntugatakire, uzoreba umuntu nubona atari umunyabuntu ntugatakaza akanwa. Ntugatakaza akanwa, bituma ugenda unarakaye. Ntiyona kwakira neza, ntiyona gusubiza neza. Basi ngo ugende yurukije umutima areke kuguha, ariko mufatikanye kubabara. Atari ko nyamara ati wari waje ariko nawe ndi wari wabimenya. Ahaze kurabona umutima wakubwiye ngo nije ufite ibintu. Ubuntu nijo gituma muzamura dutera haleluya, amina, Bwana sifiwe, amina. Tukagira ngo umuntu akavaha agataha adatanze n'igicera, katwihorera tugasubiramo tukaririmba, tugatega amaboko, tukaza tugenda gutya ngo ni kubera yuko nta buntu bumurimo. Haba nubwo mworirimba mukaza mupfukama mukaza mumanuka, ntaza yumva, nta kimutera gukora muri we, nta buntu.
yakunze abari mu isi byatumye itanga. Imana niyo nyir'ubuntu, kandi mwibuke ko twavuze ngo kamere y'Imana, sema amen, kamere y'Imana itubamo. Imana ni nyabuntu, Imana ni nyabuntu, nico gituma yatanze Yesu. Yabonye tubabaye, twari tugowe, twari dufite Imana rurema, nta masezerano, twari abo kugirirwa nabi, twari abo gupfa rubi. Imana ngo iratureba kubera ubuntu buyuzuye, sema amen. Iratanga, iratanga. Reka dusome Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15. Igice cya mbere n'umurongo wa 15. Samuel wa mbere. Samuel wa mbere igice cya mbere murongo wa 25 wa 15. Pana 25. Aravuga ngo Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanje. Amen. Amen. Hana yarababaye, aramubaza ati se wabaye gute wa mubyeyi we, ko mbona ubabaye, niki cyabaye? Ko nababwira ngo ubuntu ni igikorwa kiza gikorerwa umuntu ubabaye, niyo kigira uburemere. Ako ndashimira n'umuntu wakoze bino byuma ugeze uyu munsi, yakoze cyane, ndumva bisa neza. Amen, amen. Ana yarababaye mu rwego umuntu adashobora gusobanura. Niwe muntu wageze ahantu avuga ngo Mana, numva umwana ukamba umwana ukabona agahinda mfite, ndakurahiriye uyu mwana nzamuguha, azaba mu nzu yawe. Mana iravuga ati yewe Ana, nawe uvuze ibindi bintu bikomeye. Umuhanuzi w'Imana aramubwira ngo kende gihe nkiki, kuki utazubasha gutanga, kuki byakunaniye. So ubukristo buke, so kutamenya gusenga, so kutamenya kuramya no guhimbaza, nta buntu bukubamo. Imbuto y'Imana ntayo. Cya gatatu ni igikorwa ukorera umuntu atagikwiriye. Ubuntu ni igikorwa umuntu akorera umuntu atabikwiriye. Ukagikorera umuntu akikanga, akumva akarengerwa, agasigwa n'ubwenge, akabona atarabikwiriye. Soma ijambo ry'Imana, Imigani 11:25. Imigani 11 umurongo wa 25. Imigani 11:25. 11 umurongo wa 25. Aravuga ngo umunyabuntu azabyibuha. Sema amen. Umutima w'umunyabuntu uzubyibuha, uragutse, tiwazi uragutse. Umuntu wese yaje aza winjiramo utagira ubunda, agatima karumye, agira agatima kangana gutya, katazagakwirwamo abandi. Nubwo worira ukicuza ukanababara, agatima karumye. Abanyabuntu umutima wabo, sema amen. Niwe muntu uzubona mu rusengero mwavuga ngo muratanga, none akaba aratanze, ejo bavuga gutanga agatanga, bagereri kataba mu buntu ngo no kugira ngo pastor ngo amererwe neza, ngo abariho pastor ngo azoza mushima, ngo kwanza kuri ngo naryari ngo nabonye babajana ngo bagendana, ngo se ntuzamva muvuga. Wagira ngo agatima kawe karumye,
none ngo pasiteri ngo kugira ngo pasiteri amubwire nta buntu bukubamwo ngo nejo bundi ngo twaratanze ngo basubiye kandi kugarura gutanga ndi wariye ejo hirya ejo ndi wariye kutarabireka hundu buke agatima kakomantanye mukavuga akamaceceka ese kutavuga kabihorera karumya agatima munyabuntu umutima warabyibushe kandi koko nukuri ako biriya ni gitangaza umunyabuntu nabanaga n'umupasiteri ni inshuti yanje yabaga mu Bugande noneho yagiraga ubu nari naramuhebye nka ese ma uri muzima ngo buce umuntu amutiza imodoka ngo amare kumutiza imodoka aje kureba umupastori ngo ashike umupastori amura ngo nta modoka agira ngo azagana yamayimuha nyine imodoka ngo agire ucyo abona araje ati imodoka ga nayitanze watanze imodoka ati nayitanze kabisa wayihaye ati nari ndi kumwe na mushumba mbona mushumba nta modoka afite nayimuhaye ibisigaye umererwe neza niba utanagiraga n'uwo mutima niba utari ufite niyo migambi ugenda uyigire ema kwisi y'abazima nayo naramwe ako murumva icyo kindu kubera ubu umutima w'umuntu atanga imodoka itariye ngayiba ngumbwira nawe uwo muntu ukundi yabuze umuntu uvuga ngo ni igifu ngo ubwenge bwe bwari bucuramye nyiri modoka yaravuze ati we urandenze kuva nabaho mu isi y'abazima ndatangaye unteye ubwoba watanze wayitanze yagiye kandi namwendo Imana irakwibuse ugenda ariko kabagabo bararutana ye kuri kw'Imana we uzunanirwa n'ijana n'igihumbi kikakugora ukazukora ukazuja nko guhera kugira ngo kivemo wewe abantu umuntu agahembwa umuriyoni ariko ni gitanga Imana yakugiriye ubundi kaguha akazi promotion ukazufata 1 million ngo ijana ngo ntiyori kuramo nta mutima w'ubuntu ugira turi reconnaissant tuza wibuka ineza y'Imana nta rukundo ukunda Imana nta kamere y'ubumana ikubamo ntayo tiwigeze ubutozwa mu byigisho nibakure kuhwereraho uzikwaye amakaro hariho abantu wosanga bataratanze abantu urufaranga ariko yazayicara ukazibona ibitugu akabirega kurabirega se iyo bakurekera mu ivumbi ayemvuze ariko ndagira nta utaratanze ndiko nibaza nta muntu wabuze ikaro rimwe timumugaye nta mbuto y'ubundi murimo tayo Tito 2:11 Tito 2:11 Tito 2:11 Tito 2 erega ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara nibwo soko y'agakiza k'abantu bose. Soma iyo Bibiliya, iyi ni Bibiliya ijambo ry'Imana, soma iyo Bibiliya. kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Sema haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatuzaniye agakiza, nibwo ubuntu bw'Imana nibwo ubuntu nibwo buzabuzana ibintu, nibwo buzabutuma turambura ikiganza, nibwo buzabudutera. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse buzanira umuntu wese agakiza. Ubuntu nibwo bwagiye gukwega butuzanira agakiza bukura mu Mana. Reka dusome ikindi cyanditswe, Abaheburayo 13:16, kubera ko tubaha twiga tube nk'abajyana n'ibyanditswe. Ko ndavuga ngo ni igikorwa gukorera umuntu atagikwiriye. Ntitwari dukwiriye agakiza, ariko twahawe icyo tutari dukwiriye. Abaheburayo
13 16 13 aravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe. Kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Kuko ibitambo bisa bityo, ibitambo by'ineza n'ubuntu nibyo bizabigira gute? Nibyo bisa binezeza Imana. Umutima wuzuye ubuntu n'umutima wuzuye ineza nibyo biza binezeza Imana. Twigeze kuza tuvuye mu Bugande rimwe tugeze hano kuri douane Senegal Kagitumba. Noneho umwana umwe yari kwaje ku ishuri, sinzi ukuntu yakoze gutya mu gasakoshi asanga bamutwaye amafaranga yose. Yamye avuza induru mu modoka, yacitse no kwimana twama tugira ubwoba. Avuza induru ararira noneho yari ngimbere yanjye ndamandi wacicitse basi tukareba tukashakisha umuntu wajyanye ayo mafaranga. Hati kutukiri mu modoka biroroshe nta ngorane. Nuko noneho umuntu umwe arahagutse aravuga ati ariko nyamara ati faranga ukukera zagiye. Ifaranga zagiye. Umuntu nimba ari umuntu wazimucomoyemo ariko ningitanga ko muragira ngo ari muno yoba yasohotse tutanabizi. Ati none rero ngiye ijambo ntekereje mureke dufashe uyu mwana. Namamvuga ariko kuvuza igitekerezo ciza. Unda barasimbye ngo abana bubu ngo inteka mitwe. Umva gusa kutagira umutima w'umuntu. Mwiteka mutwe yashitse kuri kwima we gitu mutawutese ngurire nguvuze induru guri cyangwa imodoka irimo abantu 30 na atetse umutwe ubunyine kubera ko atawutese akiririye none ndahume nama mpumira ndamani wewe reka gutanga reka utadukoroga nimba ari umuteka mutwe reka udutekereho wewe ceceka tirika kuvuga ndibikureba ibyo udatanga ceceka twe turatanga yamaceceka. Nabona nyine kandi nani umuse nyine bita umwana kararira umutima ukamwe isi uyu mwana yaba nk'umwana wanjye wagiye mu isafari agiye ku ishuri baramwibye. None aho yari kwarira yavuga ngo se ngo na nyina ngo barani akazavuza indundeka we wa mwana we reka wewe turatanga ifaranga dufite ifaranga hano. Maze ndabacanga muri aho ngamba nkubakubitamo inkuru ndabereka ndababwira nuko dutoza abantu b'Imana b'imfura. Uyu ni umwana wacu nawe yoba umwana wawe nawe yoba umwana wawe kandi kwibwa birasanzwe. Dufashe uyu mwana turagenda nitugera hari barayabonye twageze kuri douane polisi kazenguruka imodoka ikagira hari izo babonye bazibonaga yampaye ngo horaceza n'umujura wibye womenya aho yazishize yonazimira. Tugira contribution wa mwana abona gutuza. Genda wewe uje ku ishuri ngaya amafaranga umutima wuzuye ubuntu. Wewe ntukagere ngo nturi umukristo ngo ntiwakijijwe ibyaha warabiretse ariko hariho ibintu bimwe byakunaniye bitakubamo. Hariho ibyumba bimwe Yesu Kristo atarageramo. Cyo gituma biza bikunanira. Timotheo wa mbere rwandiko Paulo yandikira Timotheo wa mbere rwandiko rwa Timotheo wa mbere rwandiko rwa Timotheo wa mbere ibice 6 n'umurongo wa 18. Baravuga ngo kandi bakora ibyiza baba batunzi ku mirimo myiza babe abanyabuntu bakunda gutanga bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza. Baba abanyabuntu bakunda kugira gutanga. Baba abanyabuntu bakunda gutanga. Nubona umuntu akunda gutanga uzamenye ko muri we haba
amasengesho make, yaba atazi kuririmba, yaba kuramya atabizi, yaba n'ijambo ry'Imana atari ryinshi, ariko ukabona akunda gutanga, muri we agira ubuntu, agira ubuntu bwo gutanga. Ko kuripima nawe wenyine, ubwawe wenyine, ukungu kuri ku kigero kurumva aho byakwamiye. Ukundi ibindi bisobanutse. Iyo bavuga ngo 500 akakunanira, uzugira ngo niki ubuntu buke gusa. Bati kotiza igihumbi ngo igihumbi cy'iminsi yose, ubuntu buke nibwo bwakokwanye, bwizinze ku gatima kararuha karanyoha kangana gutyo. Munyabuntu ngo umutima uzubyibuha gusibije ni sawa. Amen. Cya gatandatu kizakidutera gutanga ni umunezero wo gutanga. Umunezero wo gutanga ni ukuvuga ngo ntituzatunezerwa nyuma yo gutanga, ahubwo tunezezwa no gutanga. Abantu bakunda gutanga, iyo bavuze gutanga ahita nezerwa. None wa munezero wo gutanga umubamwe ni uzutuma atanga. Ariko ako nagasobanuye kabenga kumvikana. Reka nsubire mvuge, ni ukuvuga ngo dutangishwa n'umunezero tubamwe wo gutanga. Ni ukuvuga ngo tubabwamwo n'imbuto y'umunezero iziduhesha gutanga. Iyo mu mutima hatarimo iyo mbuto y'umunezero igufasha gutanga, tibotanga, baza bavuga ukarakara. Burakari bukamabugera. Gutanga. Kubera iki mu mutima we nta mbuto y'umunezero imubamwo yo gutanga. Burakari gusa. Ni naco gituma nanditse hano n'abantu dutanga kuko twanezerewe, ahubwo umunezero wo gutanga ni utuma tubikora. Tidutanga kuko twanezerewe, oya. Munumva hangani ho abantu benshi baza bakwamira, kandi nico kizagituma musanga abantu bamwe baza bahiga ntibahigure. Nukubera iki ari abantu baririmba bakanezerwa, bamara bakavuga bati tugiye mwanze muhagarare tugiye gukora igikorwa iki, umuntu akamavuduka ngo ndanze nanje ngo 10,000, kandi aho ndahazabibona cyangwa se nashaka babifite. Kubera yuko mwaririmbye mukanezerwa agatanga, taza bikora kuko yatewe gutanga nuko yanezerewe, ariko dutanga tubiheshejwe n'umunezero tubamo. Akusinze ahantu nasobanuye humvikanye. Nigeze kubona papa umwe nyine tukiri Kongo, mupapa umwe atanga inzu babamwe, inzu bari barubatse nyine, abantu baranezerwa ngo mare kunezerwa, arahagurutse ati haleluya, bati amen, haleluya, bati amina, ati nanje ntanze inzu. Amazi umugore asa n'uriye ubuvunderi. Umugabo yari afite umutima wagutse. Ejo bundi sinababwiye nagiye kuvuga ubutumwa ahantu hamwe, umumama umwe arambwira, n'umupastori arambwira ngo basenze Imana, ngo amare gusenga Imana iramubwira ngo nagenda aje gutanga parcelle ariyo bafite. Noneho bimurwanira, mwe arasenga birarwana, aragenda hamagara umugabo atari ko ndumva utameze neza, parcelle gute atari ko niko umwuka yambwiye. Oroha Yesu Kristo agiye gukora ibintu, oroha wewe, oroha. Umugabo arasharorosha aravuga ko muzamubona ko turaja mu ijuru, hariho abantu bazaducira urubanza. Nuko igihe yicaye yasenga kandi ngo yumva kandi ijwi rimwe ngo atange n'imodoka.
ndetse nuko kw'Imana none ngo aravuga ati se ukundagira gute mwuka byaramwe uwacu yemeye ikibanza none kandi parcelle none kandi bigiye mu modoka arasenza umutima wuzuye ubuntu warabyibushe sema amen arahudumiye ati Mana we ndagira gute birashaho aragiye nuko mugabo ati jeri ati rero ndasenga numva umutima urabwe ngo dutange n'imodoka ibyo ni ibintu byabaye n'ejo bundi nari nagiyeyo si inkuru zakera zo mu wundi mwaka n'ejo bundi muri uku kwezi nari nagiye ahantu kuvuga ubutumwa nuko aravuze aramubwiye mugabo ati sawa nta ngorane baragiye no ku cyumweru mare gushika ati amen bati noneho Imana hari ukuntu yadukoza ku mutima mu muryango bati gute bati dutanze parcelle dufite niko Imana yatubwiye yarambwiye ngo yikije iryo jambo gutya ngo aryikije umugabo umwe arahaguruka aramwe mushumba bantu bagarare gatoya bari babizi uburyo ameze aravuga ngo ntanze parcelle 6 esheshatu umuntu yarambwiye ngo narahumiwe uko muzamubona turi mu gukinisha Imana hariho abantu batahuye hariho abantu basobanukiwe uzobe kaboza uherere mu ndebe ureke kumva amatwi uyashiremo ipamba hariho abantu parcelle 6 imwe yarambwiye ngo parcelle imwe ico gihe yaguraga miliyoni 15 ibindi gabyakurikiye atabatanze imwe bo simbavuze aravuze ati nari ndararangiza iwacangurse tararangiza ntiturasoza twazanye na kontake y'imodoka yarambwiye ngo batanze imodoka 6 ubwo umuntu agahaguruka mu modoka hari twebwe ngo biragoye ngo bigize gute hariho abandi bantu bageze kure tuwaye dushorerana tujanye nabo mu ijuru gihe gusa ngo 100 byarakunaniye ukitunatu n'ijisho rikaruha kaja gusoka ku 100 Samir umuntu wembwa wisamire reka 100 ijisho kura ngo azokuremo 100 ukaza agakanura amazi sewe 100 ku 100 ikibazo kiriho niki agatima kumwe tikagira mu buntu tiyigishijwe ta kamere y'Imana imurimo yarakamutse Pastor wa mugabo watanze inzu wa mugabo watanze inzu aha yani uriya wacu so gucungana n'ibintu nuko wa mugabo rero amaze gutanga ya nyanzu ayirangije cyagiye bakaye basenga bagejeje hagati nyina ari kunyira mundake abandi bakabashima umugore arasohotse aragengwa shike yamafata ibintu byose yamabita hanze byose matora amashuka amasahani ibikombe inyoko ibintu byose hanze byose umugabiri yari mwifuraha abandi iriya ko baratera haleluya ko barashangiriya umugore nawe karasohora ibintu hanze aho ngo baze kwikoza hariya bashike bamasanga ibintu byose imatora ziri hanze izo sinkuru ni ibintu byabaye hanze byose umugabo mwashikate siwe byagenze gute igihe wari kutanga inzu ubwenge bwari bwavuye mu kibanza tiwayitanze ngo tuisoke shaka ujana ibi bintu abantu baragerageza barapfuka bavuga bati madame yanga atiki niyanganiki yavuze ngo atanze inzu nashaka aho bishe bati banza wihangane gira akagore kuza agatima kumye uyu mugabo nawe nimba bari babanye atabizi yagwaje gutanga inzu atabane ngo ategura umutima w'umugore ti yaramuzi reka bone yaramweretse shagwaguruka nguriko
sinzi uwo nzanumva ariko sinzi ko byabaye n'undi wavuze ngo umudamu yarahagutse ngo aravuga ngo atanze inka undi umugabo arahaguruka ati reka tugihenze ati n'inkwi yatanze inkwi ati n'inkwi avuze inka inka ati ndangavuze ati buriya yitiranije yavuze inkwi kuraceza nawe ariko wewe ugira ngo umugabo yari yuzuye we umutima we kurumva wari muzima umugore avuze inka none ngo ni inkwi ahubwo ndareka ati agenda nyine areke agenda shikamwira ati se wowe watanze inka kubera kutarinze ngo tuvugane basi wamye utanga inka kweri pe ntagakuru akamahaguruka ngo inkwi inka n'inkwi uko nguko abantu ndibo bitandukanye nuko yo namwe ko murumva ko yaburiyemo ni wa mutima twavuze utabyibushe agatima kumye umugabo nawe kari karumye inkwi reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto ba kabiri ibice 9 n'umurongo wa 7 umunezero wo gutanga uzudutera gukorera Imana ihute gira nsoza ya magambo nzabone icyo tuzavugana ku cyumweru Abikorinto ba kabiri ibice 9 n'umurongo wa 7 gusa aravuga ngo umuntu wese atange nkuko abigambiriye mu mutima we umuntu wese atange nguko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe kuko Imana itanga ikunda umuntu utanga agize gute anezerewe tazarinda ngo anezerwe abone guta ariko atanga anezerewe sema amen yewe Imana ndi yaduhaye urugero rwo gutanga ngo ni miliyoni ngo ni ribishana uritanga udahatwa uritange bivuye ku mutima kandi utanga unezerewe birumvikanye bizabigenda gute wewe iyo bavuga ku isomo ryo gutanga uzumva bimeze gute uzurakara uzumererwa neza uzuseka uzureba hirya bizabikurya birakubihira bimeze gute iyo bavuze gutanga uzumva bimeze gute ubabazwa nuko udafite icyo gutanga bizabikubabaza bikakurya mu mutima hari umuntu mwige kimwe yigeze kumwira aramwira ngo iyo bageze igihe cyo gutanga ngo abantu baza bama bacunga ngo abanza avuge ubundi baza bacunga nyine ngo banza uvuge kuko ufite ubundi uzutindirike uzawicara uzutinda uha utindirike kandi uzi ko ufite ubushobozi uzutindirike ibice 12 muri urwo rwandiko rw'Abakorinto nyine rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto ba kabiri 12:15 umuntu wese atange uko yagambiriye mu mutima ariko tubone gutanga oya tunezezwa no gutanga ni umunezero tubamwo kubwanje nanezezwa cyane no gutanga ibyanje kubwanje nanezezwa cyane sema haleluya nanezezwa cyane no gutanga ibyanje byanezeza cyane tibize bimbihira ndi bisabimbabaza inzanezezwa no gutanga ibyanje aho ndetse no kwitanga rwose nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka Pawulo yari yararenze gutanga ibyiwe urwo rwego yari yararurenze nta kintu cyamuhagararaga imbere nta kintu yumvaga kiremereye atoha Imana aravuga ngo narenze urwo rwego rwo gutanga ibyanye ngo ngeze ku rwego rwo kwita sema amen
ijambo nonanje ntukiryuva kandi ngitangaza uzi gufasha umuntu ukaha umuntu ukanamubwira ngo numva nopfa ku bwawe no kwitanga ku bwawe. Ibyo bintu yari yanabirenza arabisigaje hejuru yabyo ntacyo byari bikimubwi arababwira ngo kubera urukundo mbakunda ibyo kubaha ibyanje byo nta kibazo ngo ariko ngeze ku rwego nshobora kwitanga mbazira ngatanga ubugingo. Wora chawo nunumbiriza kudufaranga wewe wo kwitangira undi muntu wewe wo kwitangira undi muntu ukavuga ngo aho kugira ngo afere kamfe wewe ni faranga zikugora kandi noti ya 2 ukituna ngo abesha kwisi ngo si faranga kanza gatekereza man so tutabare. Cyakarindwi no kwigana Imana kubera ko tuzi ko tuba twigana Imana biza bitworohera gutanga. Twigana Imana data kera bageze baca umugani ngo imfizi y'intama ngo zitega nkase tendera nkase. Tuza twigana Imana iyo dutanze tuba twigana data tuba twigana data. Niba byarakunaniye tuza wigana Imana. Nta kindi kintu none nimba utiganye iso wo mwijuru wigana nde ko ariyo kantera gutanga suko bavuze ngo tugiye gutanga ariko iyo twumvise ko tugiye gutanga tuba tuzi ko tugiye kwigana Imana tugahita tubikora. Nta muntu washima gusebya umuryango. Hari umuntu washima gusebya umuryango ngo mu muryango ngo usebye papa na mama. Hakubundi ndimo kubona kuri social media timuri mu kubona abantu bagiye aho ngaha murongo wa mbere ko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Mwigana Imana kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Twigana Imana tugire kamere yo kwigana Imana. Ikize kidutera gutanga tuba tuzi ko tuba twigana data kugira ngo abantu bamenye Imana bamenye n'urukundo rw'Imana baza barurebera uburyo dutanga. Soma Yohana butumwa bwiza bwa Yohana 3:16. Butumwa bwiza bwa Yohana ngira tugane ku musozo 3:16. 3:16 ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Kuko Imana yakunze iyo ndi yakunze igice. Imana ni igitangaza twebwe tugira igice nyine ni bene uko Imana yo yakunze abantu bose ababi n'abeza abakomeye n'aboroheje abatunzi n'abakene abanyabwenge n'abaswa abize n'abatarize abagufi n'abarebare inzobe na Imana yakunze bituma itanga. Iyo tubikoze rero Imana izinezerwa ikavuga ngo uyu n'umwana wanje karanigana uyu iyi ni imfura yanje. Ninde uzawigana wewe? Iyo ubona udatanga ubuhawe wigana nde? Iso uzi so uzobuhawe wigana ni shitani nyine. Ni shitani ni izashaka ko dutanga. Tayo yigeze itanga amajaribu n'ibyago n'ubukene no kubabara ngibyo bya shitani n'amaganya no gusuza umutima niki nibyo bya Satani. Ariko ibyiza byose biva kuri data wo mu ijuru. Niko twasomye ngo impano yose nziza ngo gutanga kose kwiza n'impano y'Imana ngo biva kuri data wo mu ijuru. Ngo utagira igicucu cyo guhindagurika. Imana ntizihindagurika. Tuzaduhindagurika gute data atazahindagurika?
muraza gusoma Abakolosayi igice cya 13 igice cya 3 n'umurongo wa 12 aho ndi twasoma turangirize ku ijambo rya nyuma. Byari ibintu 8 biza bidufasha gutanga. Icya 8 ni umwuka wera. Icyanyuma kiza kidufasha gutanga ni umwuka wera. Mwuka w'Imana tubamo ni uzudushoboza gutanga. Niba abantu bataza bashobora gutanga, umwuka wera yagiye. Hasoma soma urwandiko rw'Abakorinto, Paulo yandika Abakorinto ba mbere 12 n'umurongo wa 11. 12 umurongo wa 11. Urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 11. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe n'ubikorera muri bo. Agabira umuntu wese uko ashaka. Agabira umuntu wese uko ashaka, azatanga. Kugaba ni ugutanga. Umwuka wera, iyo dukora igikorwa cyo gutanga dushobozwa n'umwuka wera, kuko niyo kamere y'umwuka wera. Umwuka wera azatanga, arabizi, aza akamaro ko gutanga. Ni wanyu uwo mwuka wera ni utanga. Agabira umuntu uko ashaka, azagaba. Umwuka wera azagaba. Umwuka wera azi igikorwa cyo gutanga. Nicyo kiza kidutera gutanga, kubera umwuka w'Imana uba muri twebwe, kandi umwuka wera akaba akunda gutanga. Ni uzudushoboza gutanga. Ikibazo kikugarutseho dusoza. Hari kamere y'Imana ikubamwo igushoboza gutanga. Ese warigishijwe cyangwa nturabimenya? Ugomba kwigishwa, kandi twavuze akamaro ko kwiga. Nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe rugutera gutanga, ko ari rwo rudufasha. Imbuto y'ubuntu iracarimo. Pawulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo usese impano ikurimo, irebe isuzume. Hari ikibuze muri ibi twari tuvuga. Hari umunezero kuba muzi gutera gutanga, nta urimo. Senga Imana. Ese ndukunda kwigana Imana? Ko ari cyo Imana yaturemeye ngo tuyigane. Umwuka wera. Tugiye gusenga. Muri uko gusenga, irebe mu mutima, igenzure, ibaze niye hatagenda. Ijambo ry'Imana twasomera bavuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Niba dushaka umugisha w'ibintu ni ugutanga, si ugusenga. Oya, reka kuja mu masengesho ugiye kwiyiriza ufite icyo gutanga. Reka nyabona gutanga niko kuza gukwega imigisha kukayizana. Gutanga. Muhaguruke dusenge. Imana idushoboze. Umwuka wera w'Imana twahawe avugane nawe, aganire nawe muri aya magambo tuvuze. Ntiyabuze mwiryawe, ntiyabuze ikibuze, ntiyabuze agahaze. Ariko data aracariho kugira ngo adufashe. Reka dusabe pasiteri hariya asenga Imana adusabire kugira ngo Imana idushoboze. Idushoboze kandi twumva ijwi ry'Imana. Twumva ijwi ry'Imana. Karibu gusenga. Mana yera, Mana ikomeye. Data mu izina rya Yesu Kristo. Mana iri hejuru y'amajuru. Dushimiye uyu mugoroba mwiza watanze ngo kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Mana Bibiliya yavuga ngo ndiduhe ku ijambo ry'Imana gupfusha ubusa. Ijambo ryawe abantu bose bashobora kumvira ijambo. Urekira ijambo. Hari ibintu bigora abantu bakarambirwa no kumva ijambo ry'Imana. Batarambirwa kumva iby'isi. Abantu ntibarambirwa n'amakuru yo mu isi. Abantu ntibarambirwa no gusoma ibitabo byo mu isi. Abantu ntibarambirwa no kuja mu materaniro ibiterane by'ibindi byo mu isi. Abantu ntibarambirwa kureba amafilime. Abantu ntibarambirwa kureba umupira.
mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wa Satani wateye abantu kurambirwa kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndasenga imitima yose ikurikira ijambo ry'Imana. Ndabasabira kumva no gutahura no gusobanukirwa. Imbaraga z'umwuka wera zigaragara mu mitima yacu. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi, Imana ntiyatweretse urukundo mu magambo, Imana ntiyatweretse urukundo mu kuvuga gusa, ariko yabitweretse mu gutanga. Reka kamere y'Imana ibe muri twebwe, reka twige ijambo ry'Imana, reka muri twe huzure ubuntu bw'Imana, reka twigane Imana nk'abana b'Imana ikunda. Haleluya. Reka twuzure urukundo rw'Imana rudushoboza gutanga. Bibiliya apliga ni Imana yo kwizerwa no kwizerwa. Reka ubuntu bwawe n'urukundo rwawe Mana. Kenshi ntidutanga ibyo waduhaye. Izina rya Yesu Kristo. Sengeye umuntu wese ushobora gukurikirana ijambo ry'Imana, ubugingo bwiwe buhembuke. Haleluya. Bibiliya ngo yewe usinziriye, Satani yasinzirije abantu ntibumva ijambo ry'Imana, bakumva iby'isi, bagakunda iby'isi, bagasobanukirwa iby'isi, ariko Satani yahumishije abantu. Mwanditsi niko yanditse, yaravuze ngo ame wapumazisha macho ili wasipate kuelewa haki. Mana uri hejuru y'amajuru, mu izina rya Kristo Yesu. Data turagushimira. Ubwiza n'icubahiro ni byawe Mana. Haleluya. Neza n'imbabazi ni byawe. Ushimwe kandi ushigwe hejuru. Izina rya Yesu Kristo. Nikuzo Mana. Dushize hejuru izina ryawe kandi turaguhimbaje. Reka gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Ubuntu bwawe bwuzura imitima yacu, ubuntu bwawe bwuzura ubugingo bwacu, ubuntu bwawe bwuzura ubwenge bwacu, ubuntu bwawe bwuzura ibitekerezo byacu. Mana yera, Mana ihambaye, kugira ngo tugendere mu ijambo ryawe, tugendere mu bushake bwawe, tugendere mu rukundo rwawe, tugendere mu buntu bwo gutanga, tugendere mu mpuhwe zo gutanga, tugendere mu mbabazi zo gutanga. Ureke kugira neza kwawe Mana, gutanga guhindura itorero, gutanga guhindura imibereho y'abantu, gutanga guhindura ubuzima bw'abantu, gutanga guhindura imiryango. Izina rya Yesu Kristo. Ubwiza n'icubahiro ni byawe Mana, kugira neza no gukomera ni byawe. Habwa ikuzo, ushimwe kandi ushigwe hejuru, mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Data, mu izina rya Yesu Kristo, sengeye iri teraniro ryose, we uzi umenya ibyifuzo byacu, we uzi umenya ibyo dukeneye, we uzi ibituraza ishinga, we uzi ibitubuza amahoro, we uzi ibyo dusaba buri munsi. Bibiliya avuga ngo umenyera kuri byo twibwira, kandi niwe uzi akazoza kacu. Ibiri imbere ntitubizi, ibyo tuzacamwe ejo ntitubizi, n'ibyo ducamwe muri iri joro ntitubizi, ariko turagushimiye kuko uri Imana yacu. Ndasengeye imitima yose iri imbere yanjye ikurikirana ijambo ry'Imana. Uri Imana Data, uri igisubizo cy'ibibazo byacu. Ndahagaritse imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo zirwanya umuntu uwo ari we wese. Urukundo rw'Imana ruduhagarareho, rudutwikire, abarwayi bakire, abafite imitwaro, ibyifuzo bitandukanye ubasubize uyu mugoroba, ureke babone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Wembura imitima yari inaniwe, abari bashitse intege ubasubizemo intege, abari bananiwe ubakomeze, abari bagiye gusubira inyuma ubihanganishe. Ijwi ryawe rishurise kuvuga mu mitima yacu, kugira ngo tubashe kugukorera tudacika intege. Tugiye gutaha utahane natwe, kandi ukuboko kwawe kurushirizeho kubana natwe. Icubahiro, ubwami n'ubutware bikugarukire wowe Mana. Tugukomeye amashi menshi ishimwe n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze, mujane n'amahoro y'Imana. Mwami Yesu abarinde. Ubwo naho ku cyumweru kandi musuhuzanye gato.